Water Revolution by Lamjingbu Group, Kangla Packaged Drinking Water, a unit of Lamjingbu Group na Manipur ki miyoi khudingmak haksang fana na da yektana lehenabagi pandamda miyoi bagi thawai ni hairiba afava ising phanghananaba hotnajari liter kun gi jar asi subscriber khudingmak ki yumthong khudingda phanghananaba hotnajari taru tananba mahausadi gi thokjarakpa ising loduna sijinari ising asida kanaraba mineral hapchinduna matam sigi khwaidagi faraba khusu khulaina process tawduna pack tawjari sterilize तौरबा इसिंग पात्र सिंगदा हपजरी सब्सक्राइबर ओइबगी खुदोंग चाबा सिंग अदुदी अदोंगी युम फावबा इसिंग असि थिंजरकनी रजिस्ट्रेशन हेक तौबिबदा इसिंग थन्ना यावरबा जार अमा पिजगनी था अमदा 30 जर्स 600 liters पिजगनी था अमगी सब्सक्रिप्शन फी लुपा चनियांखै खक्तनी चही अमगी लौबिबा मतमदा था अनिगी सब्सक्रिप्शन फ्री दा पिजगनी सब्सक्रिप्शन टाइप था अमगी लुपा चनियांखै था तरुकी लुपा लिसिंग अमगा चमगा था अहुमगी लुपा चात्रेट यांखै चहीगी ओइना लुपा लिसिंग अहुम कांटेक्ट तौबियु 8257888737 email lamjingba kanglawater@gmail.com